Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba-ke ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizocela kuwe-ke la ukuthi-ke uma ukuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma-ke ukuthi-ke uyaqala ukungena kulo-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi ukuthi-ke uyibeke sethubeni lokuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi izindawo ezinjengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba-ke engilethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke kutatazela nogqihile iyasha emawuzini. Izolo ebusuku amaphoyisa ebelandela umkhondo wabalisa abenza ubugebengu obuhleliwe agasela endlini yomunye umlisa. Bathe basangqongqoza emnyango labalisa bavulela ngenhlamvu bebhekise emaphoyiseni, abese eyabuyisela-ke amaphoyisa abashaya ngenhlamvu. Oyedwa wakuyeka ukuphefumula, oyedwa ulimele kanzima, ugadwe ngamaphoyisa esibhedlela. Lesi sigameko senzeke ePantan eThekwini-ke laphana-ke ngokusho kuthiwa-ke yibo-ke abadubule kuqala-ke lezi gebengu-ke sase ebuyisela-ke amaphoyisa-ke laphana ukuze ahlenge izimpilo zawo-ke laphana-ke. Lokhu kwenzeke ePantan eThekwini. Mengizocela lapha ngizongena kuma-comment section-ke usho uvo lwakho ukuthi na ucabangani-ke ngalokhu daba-ke lolu bese wenza okulungile nje ungixhase-ke ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenza ukwazi ukuthi-ke uyibeke sethubeni lokuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiza nazo ngikufakela zona-ke kulona ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.